Ubaba wengane yakho uyayondla ingane yakho futhi wenzile zonke iy'mfanelo eziqondene nengane yenu, futhi uyayithanda ingane yakhe, uyakwazi lokho. Kahle kahle i-situation yakho wena i-right maqondana ne-co-parenting, kodwa uyabonakala wena kuma-post ko-Facebook noma ko-TikTok, kuma-post othamala, uyabonakala ukhomenta laphana ubhizi udicilela phansi isithunzi sobaba bey'ngane, uthi nizosaphotha uThamala vele nina ngoba nimadoda lutho, anondli bla bla bla. Kodwa uyazi ukuthi owakho u-baby daddy, ubaba wengane yakho uyayondla eyakho, eyakho i-situation i-right, kodwa ujoyina ama-movement abantu abanolaka ngezinto ezenzeka ey'mpilweni zabo abalukhiphela kuleya ngane uThamala. Nawe uyajoyina kuleyo movement uzofaka ama-negative comments about o-baby daddy, kodwa owakho u-baby daddy yena u-right, wenzile zonke iy'mfanelo futhi uyayisaphotha ingane. Of course uzocabanga ukuthi vele ubaba wengane yakho ngeke awabone lawa ama-comment owenza laphana, being spiteful kuleya ngane because ikhuluma izinto ezingahlangene nokuhlangana ne-situation yakho. You just being spiteful nje ngoba ufuna ukujoyina ama-movement athrendayo kodwa kungenasidingo. Ubaba wengane yakho uyalulazeka noma mhlambe engeke wabone lawo ma-comments-ke, kodwa igama lakhe liyalulazeka. Angisho ukuthi ngena lapha kuma-comment abantu begxeka o-baby daddy ufike wena ube uphondo wedwa nje uthi hhayi, mina owami u-baby daddy u-right, uyayenza yonke into. Cha bo, angithi yenza njalo, but engikushoyo ngithi musa ukujoyina ama-movement angahlangene ne-situation yakho. Musa ukuba imenemene. Le nto oyenzayo uba imenemene because uyayazi eyakho i-situation i-right. Why ungabuki udlule? Ngoba akusiyo i-movement okufuze ngabe uyayijoyina leyo. Ukuthanda izinto nokungafuni ukusala ey'ntweni ezingahlangene nokuhlangana ne-situation yakho.